I tako, pošto sam pun takvih tih nekih spoznaja u zadnje vrijeme, razgovaram ja sa mojim prijateljima, poduzetnicima koji se bave isto IoT opremom, o poteškoćama sa mladom radnom snagom. Ono, joj, mi svi stari očekujemo, radnik će doći, odradit će svojih 40 godina i dat će sve za firmu, onako. Tako, ta lijeva ruka gore, jel da? Ok. A ovi današnji mladi kaže, zakaj bi ja 40 godina čmrljio u jednom te isto mjestu? Pa ima toliko svijeta, zašto bi bio na jednom mjestu? I sad mi imamo jednu odluku. Odluka je, hoćemo mi plakat za onim vremenima u kojima smo mi odrastali, ili ćemo prigrliti nova vremena i reći, ok, imamo mlade ljude, znamo da će ostati 2-3 godine maks, ajmo napraviti maksimum s njima da mi zajedno svi rastemo, i oni i mi. Što je odluka? Čmrljit, razvijat se, ja sam za razvoj. Ja bih krenuo u razvoj i radimo na tome da omogućimo da mladi ljudi što brže ulete k nama u posao, nas nauče kako to možemo napraviti i zajedno rastemo. Živio AI. Alan Ivan sam usput.